Ito yakwa mbeto Ruth Kananu na mbumete Maua. Mbere kabisa ambi betu ente wiretwe ne MCAs bamwe bara bakuma na rembe meaririera bararirie te mearirie mea. Na tukiwa thai kwena corona ithase kugwatanira no muntu akaracia mantu ya mea ya muntu ungi no ntote muntu wisi ya Murungu. Na nkiwe nyoka thra wa MCA obati kwithra winyeti kabisa no nto imbetekana cia na philosopher ora wure pride comes before a fall. Na nkenda kwira public service bond baka intimidated nini MCA abarite ngoyo independently ora ibatire na nyabo bethre batina wagia na nkiora cia members betu ba MCAs my colleagues at least yatwira antu betu uma na tukaracia propaganda ciake tha cionthe na ile nkubo MCAs bomba kitheka ita nya list cia antu baba bwitheti interview itiraumira na kinya health workers ira members ba apply kana candidates ba apply through Public Service Commission. Public Service Commission ikareta list iraba shortlisted ke public service. So ndenda kuria members betu akiatethera twe sincere na mantu ya tukwira antu betu na tukeracia kumeneria antu na njirerete airite. Na nkiura CMCs bravo ka cia electorate board baeto babiatira ngui. In real sense utengwire bati kwithirwa kithiatawa eu honestly itabia mbaya ammo mtora mumeru utena MCA wa muthiatira were that means kuwate corona justice ibo ntonkoromba public service bond ngwera bakarita through the intimidation abethro be fair bekira Murungu na kweta muntu weto swira muntu kinyori kukanori kungui antu bara bonde ba apply te ngui kaba ewe ngui cio according to the merits na nkira MCAs ba kutena mana abo ataki county secretary kwa aria uma na tukenda kwa sincere ute antu andika antu bonde ba county ba andika wa public service bond ni andika antu no te county secretary wa andika antu no kethwa MCAs bo very sincere na ibo kwenda utethia antu benu okay kuthwa list yena public service bond ito boke ni oteba tu weta ke TV waria TV kana kameme te utethia eta direct ke EACC raise complaint ku uwe mto na maxi fulani na toneke na orawe na inini arayukua au niokethro kiara cia uma na niokethro kiara cia antu betu hangi bukendani kuringanithia Meru kabisa honestly atukiwa atongeria bembe utebie bareta ira antu betu wewe ngo bati ucianjiri na wewe ngo aciuria atiri woni ningwa imbimbika iria antu betu mbere yeta weta kuthanga mutongeria ungi weye lenki endra kubwira atiri MCAs honestly for God's sake twingo itukuminya senator taku allocation yetha ro eneo ngwewe iko push resources kumanara senate ikiya county na utukoka acia antu betu atiri umithika miaka 15 utengwira arita honestly kinya barabara iri CNG na ara kitambo ituisiere ari MP at least kwengwa aciumirie ararita na thai senate ke miaka 5 tubati kumuthima na ara senate imbibiongwa atureterete tutibati kuwa utebura at least aratethia antu betu bembe na mitheka tegare wa antu bembe ake no Meru yonthe ni mulweletie so bila tutibati kuthwa tu very selfish atwethera tukiaria mantu ya yena uma na mantu ya yongwa kabisa tukumenya na nkwenda obwira please kwena MCA umwe wembe urowire mireti tuona tawe county secretary tuona 2022 we kure kune mwake na mireti aringiri kura ngiri 16 na antu bau benyumewe na oterio nange kwira mireti otengo irora uwa ate amatuka ira ngoi cia kashuo MCAs akitukira ni Murungu toya ni atongerie shima tirari batere kabisa toya ni atongerie shima riari batere na Meru iteta na mbere tukitharawana kana tukiana irie shima etake mutongerie ora kitha wishua no kumnya nethetio na wakaramvinwe wa murabo wethetie tibuboya